He nui tonu te tautoko e pari atu ana ki Nanaia Mahuta māngai mohoa i te tūru o Hauraki Waikato. Me te aha hea i ki tetahi kaumātua rongonui o te rohe, kaore e kore ka riro anō te tūranga i a Mahuta. No te rānei i whakatūria ai he hui i te marae o te pae o Hauraki, mā ngā kaitono katoa i taua tūru. Arā, kia whakaputaina mai anō e rātou ā rātou muriroa ki ngā kaipōti. Ko te kaumarua ngā tau a Nanaia hei māngai i te rohe o Hauraki Waikato, kai reira tonu te tautoko ki aia i ngā iwi o Pare Hauraki. He wahine, ka noho i tērā tūranga ki au. Ka noho i tērā tūranga no te mea kāre tino kau mātou i tēnei wā, nā ngari ko wana mahi mō Waikato Pare Hauraki. Ka hapina atu Pare Hauraki, Pare Waikato, Pare Waikato, Pare Hauraki. You know, $15 minimum, $27,000 should be tax-free. Tokorua noiho ngā kai whakataitai nai nei kei roto i te tātā whāinga mō Hauraki Waikato. Ko Nanaia Mahuta o te rōpū Reipa, rāua ko Angeline Greensong o te rōpū Tōrangapū o Mana. Mā te wāka ki te tātou i ngā hutanga, ka tū mai a Angeline ka kōrere mai, ka hoki whakamuri ngā pakaro ki tana māma ki tana pāpa. O te tangata ka Waimarie ko te mahi tahi me te iwi o tēnā takiwā o tēnā takiwā, he mea nui i Pare Hauraki, he āwangawanga nui tērā. E ta mahi o te kāwanatanga o te rā, ki te pēhi mātou ki raro, o mātou tamariki. Nā ko wā mātou papakainga huri no Pare Hauraki, no ngā whānau, no ngā hapu, herang no te iwi. Ko te iwi, nāra te kāwanatanga te rā kaupapa. A te tai te ko te paukai o te awe mārahi i tuakau, he wā motuhake e whai wāhi ai ngā kaitono, te whakaputa anō i a rātou kupu whakatena whakamutunga ki te iwi o Waikato. Anzac Pikia, Te Karere.